Nintwara mu gishogo kwara musyaho nimba janto musibire kurungi nyewe nubanyeta cyo butunji charity aba program y'ebyamagara eyitwa igaranjura mu shaheji baro kubanza shahisha tulecwe ko kuza shahina netuba tuganira hamagara gitu tureta bakugu omunshongezi batuganirira then tubonaho kwata tinkwendo tine akawa kumutina information akakarona karagaho mbwana bawakwasirwe obatoka kwasirwe mbanyenda ngo ogumeho ohorikiriza handu harezi tuganiraho umanyaho shemerire kuba no kwata bano mwabazi yo gutwagarika twatunga mugisha twatayisa Dr. Dickson and wasasira okurgaha Doctors Case Medicals omurembo orwaru kunjiri yagarika yatwomuzi this time round naje kutuganirira ahashiturukweta alcohol omwenje amarwa obusinzi bajango mu Africa now we take the first position aha kuto mwenje umuntu bare kace tukagana bo mutwe na habijere mbwenu ecyakwijagambo nikikwata aha mwenje nana etine biyo bikwatagana bita byangana bita bishitama bitaha meza kandi byaheza kugira ngo tubyikirizana nihija habahoki katumwakire tutandikiraho program naye byamagara Dr. twakwakira bari munonga charity ntwaro mu gishogo kubasima bwita fari rimo kutaho mu bintu bikwatiye n'amagara kandi abantu abakutureba kabutosha kunkubaniya no kwega kugira ngo twetegereze ingane tubase kugira amagara maronje na warwiro manyo ko kubasa kuraguza kuronje yes so natwara mu gishogo kwija ubugamba hagiye cyo kintu wagira ngo twine furaga yensi yo n'umukunyo mwenge ninga amarwa ariko opecho nico kwesimisa ubona kwetera umuco batinkumanya cyenda kwegaraka mapana this is too much konka na most importantly ekitukureba hati no kugira ngo uburwiro bw'ekitigu butanje kweyongera munonga umbanda bakunywa amarwa nangwa abo batakunywa na minji gari yaho yes umuntu kugira ati ngena ne tuntubaso tartonda samwe uburyo hakagwa so uburwire bw'ekitigu butanje kweyongera ahabwa amagwa ndishanga ngo abantu binja bino burwire bw'ekitigu bine muka history ko kunywa amarwa ahabwaci abo jangwa amarwa hati nago gakahinduka charity ukwemere yahindukire tukaba turya muhogo yitune bitakuri teka henkombe tubage mbuzi tugitarika tugirya konkati y'ibintu bikahinduka ati ni shukari umugati amate inyama yo mucebe chipsi buto so nanamarwa bakahinduka shenkuru yanje n'abana bagenzi be bakaba bateka amago mu bwato batema ibitoke bihanika bakora amarwa baganya basinda batera umurenge bataha sebye byo batumbaye rebe mpaka konkata amarwa kija gari yo mu kacupa ka plastic ndatezo gari yo mu kacupa ka mu kavera naristu to kumanya higarugire ijo kabandi cihi bangira ngo ubushera hato bwabonire bwo mu gusha ubu kunyoka horra bwa kutahirira none batamumbaza gwo kirari ubu bakufuhiriza kwite kirari yatonya makafundikiza kakacupa umugirikani nk'ibiri ubushirane bukara bunuro bunyohora bwa kutahirira umutwe ujoti ya wao ati tumayata mubwoki mwenu tinajangwa bakini byo bakora ngaba ngakahura kwa hiwa kashanjire hakahari byo immediately namanyango ikire kizibu cango munonga so uburwiro bw'ekitiguri ko yonje habwa amarwa abo kujangwa amarwa no gatize gata gasiskire bwacirgari ya original gahinduka so ntuhendera tuzize ngo hate kinde cyo kubasa gukora kandi kitwetaga munonga no kugareka ningo kagacendeza ninga ibyo kubira kureme utayayira bashaho almost every month kucekinga ekitigu cyaho aba kujanga nimyo amarwe bitu yes kandi tingareka kanaka kigumire charity ayo rochi kamba amarwa gashwire ba mawitwe amarwa n'amaronji nigakuriye emikago gatuma abantu bagira free time bashemererwa konka kuba kurenge migorora hati uba damage ugire ekitigu ugire nsugo tushangirana n'ubwonko charity abantu bakiteka nko kuba bateka kare manyaweza namunonga n'indonda bashije berije n'abatuburire no nyumba zigukirare munoteka nk'abandi so we call it adulteration of alcohol nibatekamo ebirungo byo kugira ngo gakare yabana nakuze domore mwaguze domore 10
ubwo bono nyumba zigwe kirare so neshonga kuri umunonga kandi yona yandeta yes so ningira topic iti nimbasa kubanzana n'ekitugu alcoholic liver disease ubwira bw'ekitugu ubu kwija bukuretwa amarwa kunywa amarwa alcoholic liver disease ekitugu n'ekicweka kimwe ekikusinga yo kugira umugasho muhango aha muntu ekitugu nikishanga omunda side yawe ya buryo embaje zikuhendera ahembaje zikuhendera side ya buryo ko kwata rubaju rwa embaje za muheru oba ori hakitugu henyine ombanta bingi icyo kitugu nikira kuba kine around 2 kilograms 2.5 kilograms kilo nk'ibiri cyo muntu yeah so oshanga ngo ekitugu eki emigasho y'ikine n'emigasho yitukubasa kwiyaho kandi omumyeze bitakurebe nomanya amagara ruhanga kagahanga umungire kugira ngo nigahurizangana buri kimwe nikikora emigasho gwaco ubona kubaho so ekitugu cyayemerera nabiri nibyata byemerera so ekitugu umugasho gwo kubanza no kucencura eshagama okuyamo butwa oburofa ebyagitahija byona katugira ngo waryemere hati ejemere erimo butwa tuko obutwa nka umbazi gwe kiraro gutwa ntugamba babutira umubushera wanyuce kopo cy'ubushera kirimo umbazi gwe kirare so bija bikomara amaraga henda giyame kirisa na miza garmu gabiza kubisindi ko mbagara akati ekitigu nico kakatimba akakucencura bukinte cyari twumara okay no mbazi wagurya nigubaza guraho mu kitigu kubona kuza kahe umumagara emere wagirya ekirise cyo cona nkibanzo mu kitigu ubona kuza umumagara nsa process nizanguha akigikubira itano aya naterwa umutwe nayo yacuze aha so cyakozere yes so ekitigu niko kacencuzo akatakwikiza buri butwa bwena okuzomagara ekyakabiri ekitigu nikituyamba okukoresha gama tuyine ebintu bishate bikoresha gama ekitigu ekikuruma hamwe n'umushokoro bone marrow nibyo bintu bishate bikora eshagama ekitigu nikituyamba okukora ebirungo ebikutuyamba okusinisa watandika kujwa bakutema watandika kujwa amagara gakozwe ugashime ku stopping ukaleharika so hariho ebirungo ebikutuyamba omukureka kujwa ebikorwa ekitigu ekyamuhero ekitigu nikituyamba kwiha eshagame kuzira omagara eshagama kwekorwa ezo magara ekora emirimo yayo ekyamara ekitigu yaneraho mu kitigu kigireba iwo kuzire rugayo iwe wahendagurikire rugayo kiguma kibikwantu kijunga yes kijunga kigishohoza nk'endurwe endurwe yo kureba abantu bakushoza ya green no butafari bweshagamo bukuzire obwo ekitigu cyayohamo obucacenjura now shaite ni nyina ngambire ngo ije migasho yo umanya kimbuye ni hagira gubayaho then ebiro byawe ibyo bishone niba byacendera kandi bibye na kumpango munonga so ahabwaki amagoga kuteganisa ekitigu eco kubanza cyabyona amagara gawe ni gaba ekitigu ncyakine migasho ya yeje inagambaho nikigikora all the time moni nka machine nkecho macho coro ku kuchase ukashirika chikakora kungato shanga ngo every day eki chome chikwaka kitakwenda kureka obaye no chongera ki emilimetari necessary because amagara amarwo kugakuri bato magara ekinde cyo kugihamu n'ekitigu hatko guma ekitigu cyo nchiko yamba kucencure mere warya kucencure kwiyameshaga mekuze chikachoza ngendurwe hatuka kuchongera amarwo kachongera amarwo kirgo kije kiteish naro kibirugaho hato shanga wagira liver disease ubutafari bwacu busya bufakirwe kibirugarware kine abona ngo kirwana burizo kwenda henda amarwa okubwiya umushagama naho ekindi twizira twashanga ngo abantu bamwe na no butafari butakafire ekitigu nkitandika kwijura mebishaju ngita ngo ni fate liver abantu bamwe bakundeba oragira umusikani bakakuja ngo ine fate liver no butine ngo kori ko ekitigu cyawe kijure muki ebishaju ahabwaci amarwa na nebishaju byona byine kirisa kikwingana amarwa na nebishaju
byona byine kiza kikwingana. In other words, amagara gaza kuhendahenda gukora energy nigabasa kukoza amarwa ningagakoze ki ebishaju njo ko mutoka nyure nayo nkamani yatakanyure garaga kumutera hanze nabaye namani nayo nebigambo so nabaye ne energy. So hati ubwiro bwinji ko kwata amagara wagahereze bishaju ukagahezana na amarwa hata amarwa gangwe kuhendahenda. So amagara go nigakira ki amarwa gakoza amarwa ujwa ngo ngani gageza no jango kanyakira amarwa ngakoze segarwe no magara umuntu akasinduruka. So amarwa gebwa kuhendahenda ki ubushaju bwine hato ubushaju buri bugumane bwijura gahe umukireguka kuchwakijire mebishaju no butafari bwacu buri mwakora kuruma ashate nkabara abahifatsi ziryo mwezi yijwe. So oyireho karakindaga moja ngo amarwa nigija gose yo butafari bwe kitigu busirira cikombatana umuntu ushanga mu barwire kitigu kijire mebishaju ahubwa amarwa cyate no tumangu kandi baje ngo hakwate bia ukagitamu pork ninga enefate meat no jiribonda takuchumanya cyo ndachurira. Yes uigwa amarwa kwa no ganywa hati ya amagara gakira amarwa buri kashaju ko nake wajya kijura ngahe kijura munda no mu kitugu. So shanga umuntu yarwara so no rware kitugu mu miringo ebiri ubutafari nubasa kusya ikitugu cikombatane kibirugeho yonaruha ninga ushange kijura mebishaju cyane mwakore migasho yacu. Yes ejo ne miringo ebiri ikitugu yamarwa gakubasa kurwazamo ikitugu. Okay. Yes. Hati nyana turebe ubuto tutandika ono zitaga hato tugakahinduko tumanya biha ati nonda kumanya sango gari yago agagashwire bama witwe ngo barete njoga ya marwa goga kagaryoke compared to agahati ningashi okaga comparing ota na nagaga abantu bakongera mu bundu buntuntu omuntu kuraka kurwaze kitigu na no kuraka kufa Gambenti. Yes. So amarwa agakare. Agakara gitonto yiteje itabetu tukoraje buzima. Tonto awaraje batekira harukangiro bakajinywera haho. Ekaye bayine aruko pure. Yes. Amarwa gonyine garujuru mbitoce umuntu yagirata yagateka aginaho mu girasi abonaganya. So nigabasa kurete cyo kugira bata nigabasa kusinza. Nigabasa kureta ubushaje bunagambaho mu kitigo special wano ryeje kurye bishaju mushange bishaju byakanya ikitigo ni kija kigahenda kigihama ko kati kutwagira mu tweda ngo ni adulteration amarwa mwe kugakuza kwenye kuteke domora ya waraji kwenda ngo ayihe mibiri akakongerera makara byo mbonano abandi batakutureba. Yes akagateka menjaga aho umuntu bagateka mu mazigwe kirare ogwagamba ko ntangabireje gasharire yego hatwashanga ngo noza kuganywa gazo magara nabwo gakusinze kagara gakare konka kabagari mu ebinte bikutuma byayo so butafari bwe kitigu nano mazigwe kirare gutukufuhirira hari ebinyasi byo nabikasiya twagufuhire kitigu cyawe nje bakita tokumara abantu bagumire. Yes so there is adulteration kandi abantu amarwa igaguruga hinji na UN best kwikayo nibagatekera uko babigita mu bagenda bakuguza hatoshanga ngo yes amarwa gane kitigu cyacanira Rwanda kwiyama amarwa gabotosha kunkakine no kurwana kwiyama gurumba zo kubagira bata ubwo batamo konka nabwo nyina ngo nkigambe ngo nubwo bagarya gakare waganywa mu excess especially mu bantu atabine byo kurya ujwe ngo baraho mu cyaro naganyo aganywera umunje atayine cyo kurya umwanya kushanga ngo mukire wene ikitigu kiyo mbishara ushanga nyunyukire akwatine cyakiriza kunataye konka hata abantu abakuba bineho akasente kwa kuyimuko mukashesha ine hangover ngorere mucomo mu nyongere neki ashuba yongerayo atoshanga we ayinibondo kandi nari kitigu kijije mu ebishaju. So nagakare nigateganisa konka hata gahati nigateganisa bona naboro nabageiga gose kitigu actually ndugire na hakitigu ensugu. Yes because as in the chemicals nozo kazitari chemicals no shanga ensugo zine ku change weshaga maburi kanya kuyamu amarwa gushanga ensugo zawe zatanika kushasha tutanje kubona abantu barwire ensugo oyebuza umutayine shukari tayine pressure hari myaka 3 nena arwire ensugo ebibuzo
bibura anza kumbe warajika buri mazi chikureta amarwa hamwe na ebintu binde byakuba natayo umushagamo abantu abakwandi banywa amarwa okuchama nazo mu bacara yes abantu abakwandi banywa amarwa balinana ha family planning yes family planning ejeyo yechikato ninga obujumo bwo kumera usually obujumo bwo kumera na family planning ni byakora mwakora yes abakuba ko amarwa gazo mu kitigu nigatuma ekitigu cyatandika kongera mu mani omukusya buri kimwe mwene ekitigu kitabuka buri kanda kashikamo kikacwanyagura nkabandi ya family planning konka natwa nagirenda yes kumbuka ukayumira kajuma wongera icupa ya bia so in other words ekitigu amagwa nigongera mani obukare bw'ekitigu okuhenda henda emibazi abantu abari akakoko kasiri abinda akakoko kasimba kumira ombazi ko kufiteka amamarwa ombazi gwa yaravizwanga gukora because ekitigu kitabukire amaroga kitabwire so ombazi kugukuri batambatiya ekitigu kigukwata kigucwanyagura ushanga ubukoko bwatemba cyenderwa cyangwa yes so shanga mwenu amarwa na nekitigu nebintu ebitakwendana abantu abine kitwenda ni hepatitis B ni virus nkeje ya HIV nachi ekusitama mu kitigu tukija twashanga nko kubo ine hepatitis B omu kitigu cyawe nikiborode kino buzibu ahabwa virus ucyateka amamarwa kibirugaho akakaro kajya kata karugaho in other words wowe nobuzibu bw'ekitigu bwena ningo ine mibazi eyo kumera then amarwa nigihira ukimwe kagagize kata akabakaro okay hatumbwe no kamanyanta akamarwa go tuganwire yes twenda ngutubeherere kandi ganuzire ntishe yongera kunywa gatyo stress garete mukagonko kwabanza kubigamba so ndubasa kuba stari ready kugasiga konka nkabenye nangu manye ngo bunatandika kugira sign zezi ngabasa kubagariya marwa ngeno ndandike kucendeza ninga nyine nyitereze ngarugyo okukira munonga ubumanyiso bw'ekitigu obukukira kwijaza w'abantu bukuretwa amarwa watandika kurwara ekitigu n'amakuru mabi cyarite kugira ngo ubwiro bw'inge kitigu waza kureba akamanyiso kaco kakakamu nikiba 80% ubucuka munana ari 10 bwagenze bwaba buri mushanju ningo bucuka mukaga no watinde shogaro isibirandi ukawa amarwa rero no mwenu nekintu inga tuganye nitwene kidakora kubi kandi nogira ngo kitigu kirwara nga 20% ubucuka bwari 10 bwafa notandika kubimanya abantu abinji tukabatambira konka tugira ngo signs ningo bumanyiso bwo kurwara ekitigu nibutandika kwija waruzi ngo bucureka kinana harigana mu ekitigu cyawe bwaba buryo muri nshanju nibakubugana utine shonga buryo mu bugenyo virus yuti bwakoroka inga kinana bitandika nibiha number 1 no kutandika kwijorenda na no kuzimbe bigere yes abantu abakurwara ekitigu ibijorenda bazimbe bigere kare tukatwina abantu ababene barwara hepatitis B hamwe na bilharzia erwaze ekitigu haza abantu bakaba cyakwa batura hanyanja hatakimara zimbenda kangu bakamuroga amizi genyanja kumbe rwire ekitigu nyoni zarwa bwambara turi n'abanyabutumbi nk'abanyabutumbi bakamuroga bakamugenda yes kumbe n'ekitugu so usually sign y'ekitigu no kuzimbende kizama mizi na no kuzimbe bigere aho tukurugaho tuzaha kintu ecamisho kubaga yero ngo arwira umushija gwarukaka shogoka no gwaruka misho nagayero kashije kaba hepatitis mo musho gwaruka kandi hepatitis ni virus neryo mu kitigo cyankarine wagira umugisha virus engerugaho kitakafire so ko kurwara ekitigu ahabwa amarwa akamanyiso akamwe kabako kugira mishoga yero shanga umutayina mishoga yero yakureba ati ni yero okay so akamanyisa kandi akakurataho nojuka najanti ekitigu nico kutereze birungo ebikutuzibira kujwa hatushanga ngo mucyara yabaye intege kizibu yanazo mushonga izo kwezi ushanga weshaga maneberi kumuhwamo because cyo kuzibira kuratizeta tikiro bakutema hanu ojwa ushanga najo munyindo hatine kimukwasireho
ojwa oikana kuza kitanda abo kujo munyindo bleeding amisho Yes. ga yero okuzimba enda n'ebigere hamwe na no kwejwisa buri kanya okay ari twamaze kubona ayino murro akayino murro irware ryabanze kumuri abaterarebe imisho ga yero ko yagizero murro yatandika kujo kaja ngo ni Ebola no mwetu bakoze bamurifaringa doctors case no makuba bari ba generals ito twati nebizo byingi bamurifaringa doctors case atutwaje twakumwenti twashingana misho gayero nabajantu ona tekitibu takagira mu Ebola reka tekitibu so ngaya kai no mushija arwire kitibu konka emijwere yabe na jwera makaba ini kwachi ngo Ebola yes so okujo cyari takurugaho tuza last stage hazeji niyo kuri painful munonga cyane ya mental ningo bwonko umuntu natandika ari confused mbuza munishazinga kugira ati nishayi 12 buri mu kasheshe atandika kugwejegera ushanga bamutera akabazo ko kugwejegera then akirugaho atorerayo cyari to muntu we kitugunafa atatakire na mishaga waje ngo nacunde kifuza uwo kituguta kucunda na kifuza torera ngo gwejegire mureba yareka kwisi because ejeranjeji eje itukura misho na no buto bwani burabwo mu byo kurya byo na bizombu ngo bibusharaho ako ikitigu cyacenje mukiringa silently agwijegera azowaruhanga so think manya doctor mbamba jirangu spirits amarwa ga spirits aga spirit yes wano ga comparingana naga gitaga gaje waragite abutosha tonto manyaza bia manyachi ngugari yangaraka kwihaho okucira agabutosha ateje ntansone banere twacindire ngomwe akatona kacete muri akatona kinji ndirengu what happens for example I think in the alcohol content echo kubanza yona yes amarwa go kureba minyi nawe kwate chupa bakwereka ngo haro alcohol content bakwereka ngo 3% bakwereka ngo 3% masango zaziri miru zigana then miru zishatu zonka nizo za waraji bakwata miri zigana bashuka mu waraji baja ngo 20% chimaza zaziri miru zigana bata mu miru 20 zachi za alcohol content waraji so amarwa minjaga spirits nachi ngaginde alcohol content ya higuru 50 okay yanywe chupi 2 nana ingana ko wanywe 10 abana bajamba bambanywa amashanyarazi yes secondly amarwa minjaga spirits whiskies na waraji waraji haza kucha mnonge jeta ku rugamba bitoche bigoze nyinje zikurwa ko mu factory man etari waraji bitoche yes niba kwata sa mu compound zikwenda kushona na waraji bazikorera mu factory bagita mamizi eba waraji yenyine so nebe tarugamba bitoche so atoshanga ngo ebyamarwa garaba mu kuzakakora korabo mu factory bakakwihiramu ikintu cykwenda kushona na alcohol bakagita mamizi bakatamu preservative kwenda ngataho amani ebe bagitamu hati nibija byongera mani kusinga agamarwa gabutosha gita gabrizo dino una teganizo mu market ye konkamo ningamba science hamwe na responsibility nabo bonka bahandikaho ngo amarwa nganywe bwo muntu warenze emyaka 18 meaning ngobe no chenga no mokoranye na no koranye responsible yes also no yes so ikibuzo cyawe agamarwa gitukuba twekorire ubushero bwo kusinza umuramba naci babiri mu natural alcohol kandi biri mu energy hati nkenture no rindire mu bwokere mu naci okay ko hateriya neri waraje bakora bakagita muna nebinde birungo ebirayongere oburemezi ekitigu cyabanje kore mirimo yacu so shanga ngo aba bantu kunywa ubuvera ecupa za whisky ebibyona naija aho amane kitigu kusinga umuntu okunywa ibintu ngibiri ko muramba na nebindi bitari mu waraje bari turukuhendera nyenda turebe nogeza aho kumanyisa ngo umuntu takubasa kucira yaba yarwire ekitigu icharwaza bw'amarwa ahabo kuba twarangusayine zene zija zashiramo 80% ubwo bashiramo 80% so natachitambirwa ninga there is some treatment akakubasa kumwihayo
kabaja muntu bahamanye nkari manya biha basinda basinduka ati njirenta wagati ya kibuzo kiro ni nonga ekinchizire kureba nyonga doctor na experience yanjye no kugira ngo abantu abengi kwa kuba yabwine obumanyiso bw'ekitigo especially okuzimbenda ebigere okugira misho ga yero abantu bagaruka nyuma ntulete mbazo tugikosha ngo munda ntuyama mizi nangwe enda kuzimburukamu konka okukira kwanga kurema za mugenda nyine kese zinche munonga ez'abantu abetukukira kwezo mbazo kushangana nagumira buri zoba akamara imyaka okazo ni kese zinche munonga ekitukukira kugambira abantu no kugira ngo especially wono mangu oyine akatezo ko kurwara ekitigu nk'abantu bakunywa marwa abantu abakumire mibaze ndijo mingi then oshemere kugira check-ups z'ekitigu okay tukize kuteka promotions nyingi kuchenga munonga doctors case zo kuchebeza ekitigu mbata bakuru wawe inakatezo at least emyezi mukaga bakuchecking muchikwate kiri mu 20%. Actually tutata kuja 20% ukija irwaro tuchebera hatuleba ngo oyine 20 ohurire konke ekitigu cyawe kiri mu 20% damage hato chirwa basa kuchira nikira ekitakuchira na muntu yatanga ko yayarukira obumanyiso okay yayarukira obumanyiso no bokwiha ekibenji teganze ekitigu takuchira konka kajo ngo oyine 50% wija twajya ekitigu cyawe kachahisa 50 amarwo kagarika no yitwe bindi because iriya 50 neguma nekora kandi 50% nebasa kukolera imirimo yawe yo kwenda kora wabo kiri umuntu ohurire so general check up charity general check up ntukole sente tugura amamotoka twombeke bizimbe tushashura fizi omu mwaka oshango shohize miliyoni nka 8 oburahime twali 15 ya general check up n'ibintu bikutushashitwe nk'abasha 15 ya general check up oshashura ibintu bya 8 cheza kunza yonjija mba mutachine cyo gukora okija harumaze kubaninda goranya twonka doctor kati bokugira ngo nkombaze gukunya mushukari ati n'ikizimbe nkacimo kandi akaburubwire bw'ibisasize yaburubwire bwo kwerinda shukari ariyo mukorese ndizo kombe n'ikizimbo kacisigize n'amagara no kumutambira shukari kandi buri ati n'ingitamba cy'icyo bazo korenda gano ko garamangu banko okuyaho wanogere bigambo bya hamuheru konka niteka cyangwa ibingi twabigambaho nyo muranga gwanje no kugira ngo amaro gahindukire tuko obugahinduka toramanye agabone niga agarimu ebirungo bikwite kitigu cyawe niga so number 1 obasagareke cyakabiro takubasa onyo responsible mwana wana onyo responsible kachako every 3-6 months gendo mwirware rikire bakuchebere liver wiza ha doctors gezo lebindira kuchebeza liver nibaza kweshaka ngo bakuchebere liver na consultation tadishashura bakwereka ngo ikitigu cyawe kirije ninga kinemu obuzibu abantu abakumire ndije mebazi ubane ya family planning ubano gwa pressure ubano gwa shukari ubano gwa HIV cyaba nikibasika amarwo takaga kozo mukano abo kuba ikitigu no wacongera orubimbi orusya orukusharamu okuhirika okiteganiza munonga mwebale munonga mwebale kutureba mwebale kwega nasgandi Dr. Dickson ni wasasera okurwa Dr. Case Medicals rukunjira twaza nuko twahenderera aha tureba no rwakwanzo rukwisha nabandi cyo butunji charity omuhereza kandi abakazire health products abakutamusente kugira ngo program eje gumeho obutosha tumwe tuganira amagara gitu tureba aho kuyana naho garza tureba no rwakwanzo rukwisha gundo murundi marareje